Mai ka wai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Bigton Rain la mai thon riu dare. Asai me tari ru na kanai kum singnai na chui na pungu. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper King in Sam the call. Noni me tari ru na khat. Manipur dung district kathan noni kau project asu sin thau ba mai ka kan kau loi lau ngam magna ba mai ji hai ka sinai mai action la lau khang long mai pai Khani Rongmei Village Authority Rip Manipur Governor Ajay Kumar Vala Khau representation tikanthe Rongmei pai le Village Authority tung Chartered of Demands khautai DC office building ka siam ba mai khau tan injang ba mai district administration khani subordinate staff office nun hai infrastructure gairi simak mai khau function subam the tuna hi kani Pre-Faith Field District Hospital Hai Rongmei Part 1 khau tan ka hau khang foundation stone project cost crore ka thum tang khai hai November tarik tamru kum singnei na chui na khat kautai former CMN Biren Singh Rit Linglau kan chwangi tiki in taw ngan na district hospital tai tan ka hau ni mai steps in taw lo mak na bami tuna sakani Ministry of Tribal Affairs Government of India Bangkau Eclibia Model Residential School Hai Nune District Headquarters kau ka siam taw khang kum singnei na chui kautai rui approve sulau kan chwangi khani Jawaharlal Novodaya Vidyalaya ni DC none re recommend sulau kan metang ministry re kum singnei na chui na kanai khau tai approve sulau kan chongi tiki asai ngan na kalam thai mak me khau tan ka hau mak na bami tuna hi kani inbu nanoni district khang ka genai mai institution kani department nun function su ka hau khang demand sulau kan me khau asai ngan na tan sin thau lo mak na ba mai District Institute of Education and Training Center Industrial Training Institute Center FCS Godam Cold Storage, Fire Brigade, Station, District Employment Exchange Office, District Sub-Treasury Office, Khatni, District Transport Office, District Social Welfare Office, Tihai, Katup Melung Khau, Kazinai May Action Sin Thau Lokang, Chartered of Demand Khau Kazao Kane. Mida Khau Chado Nang Memorial College, Noni Tuang Principal in Charge Kang, Alat Mithia Khau Tipat Kan May Order Dai, Revolt Slaudat Kang. Khatni noni tong integrated tourist destination ta tupul tu na hilaw kan may tani lagan law khang demand sukani representation khautai chartered of demands nun hai tan suna sinthaw ni may tuang nuna may te zang ru lung khaw response su law khang demand sukani ku mage thai state authority rate hau su law magna gongba may kaling may demand goi hai Guangtang mak San Democratic Mass Agitation hai tet kai pani tuna ti thai kani mi tuang representation tai may tari kathum kum singnei na chui na pung khaw hilaw kan chonge Infal May tarik ru nakhat Civil Police Kani Central Security Forces tong Joint Team Rui num mai puam pangu khawri khan ru nakathum ta injang tuang district kabam bai bai me khawri operation tatkai na nim kan thi operation tai khuang tam ru na charuk tatkai kan melung khaw num mai kan ru nakathum khani kaniu khawri tamai khani ka thu ka singai si le tuna nim taw kan thi num mai nun khaw tai ru mobile phone public khawri asut pa mai sian four wheeler gari kanai khani lumsi nu mai Puat azu ni nimtaw kazaw kani nimkan may num may nun pang kautai kanglay pa Communist Party Gathers kan paday kazaw kani kaniu gway tay Infal West, Infal East, Kakching, Taubal kani Bisnupur District kawri nimkan chwangi by may operation kawri KCP People's War Group Gathers kan tumta Taubal Infal West kani Bisnupur kawri nimkani inbu na KCP tuang active gathers ta Salma Infal West kawri nimmoy kani Kumna People's Revolutionary Party of Kanglai Pak tuang members kan padai ta insang tuang district nun kharit nimwai kani People's Liberation Army tuang gathers akadani Mayang Langjing Infal West kharit nim kani Police tuang cham thilai na nim kan mai nun tai government departments officials kani public khori sian demand suna latat ba mai nun nei tuna sa kani goi ta investigation tat kai khang subam thi tuna sa kani Infal May tarik ru nakhat Manipur Legislative Assembly tung Kukijo MLAs nunre kaniu tuang civil social organization leaders nun ta Manipur tung government kathan ka siam dat ni milam khau ka phian khang plan subam thi mi hairi Manipur khau chu sang mai gong dat ni mai tuang luan khau gong bam the tuna lumnu mai cham ri ti thai kani mi tuang meeting khau tai Kukijo MLAs kan chakiu re gong ka saw khang nu lawbam the khani Kukijo CSO azu ri ni ka saw khang la ding la lawbam the tuna Kuki MLAs akhat ri ti thai kani kumna mi tuang meeting tai Kangpukpi District Headquarters kau me tarik ru na chakiu kum singnai na chui na pung khau tatkai pni tuna sakane BJP MLAs khani former Manipur Minister Wangjigin Valte taitu mob attack khawre ka khangai dat inthan makna ba mezang re meeting khautai ka zaw ngam pula khe tiki katong nominee ri ka phan ka zaw bam nu wi tuna sakane
State Assembly elected representatives nun rui government kathan kasiam dat kang kapian ba may lungkaw kuki jo elected legislators nun. Rui meeting kariu ba may high positive sa may result guang bam nuwi tun sa kani ning tawlaw nuwi February tarik ru na kathum kum singnay na chui na pung khawtay rui Manipur khaw president's rule law na assembly high suspended animation khaw lawbam chwangi kuki jo MLAs nun le CSO nun meeting khangla tingla kan metai BJP Northeast coordinators Sambit Patra rui kuki jo MLAs nun ta Churachandpur khakni Kampupi district headquarters khaw May tarik pungu le tarik churuk nung ariu kan metang rui BJP leaders Jomi Council, Kukijo Council Community on Tribals Unity, Kaniba me Kuki, CSO nun ton representatives nun da ariu lau kan chongi, Kukijo CSO nun re Chief Minister katan, Kukis Nagas Kanimaitais da injam na saulo nu mai, legislators sa kada me khaw machuang khang dingbami tuna lumnu me chamri tithai kane. Manipur Legislative Assembly khaw members Riksuruk nai milung khaw tai, Kukijo MLAs ru kazaw bam chongi kumna kaniu koi tai tingkum kanai lungkhaw assembly session kathum dung kan mekhaw akhatna sini kazaw kan mag na guang kan chonge Infal May tarik ru nakhat Manipur's Rajya Sabha MP Laisemba Sanajawba re President's rule lawba maiti hai kahamak may indaw na bukhat bunay lungkhaw popular government kasiap may takahaw may lat sa indaw kanthi Manipur ka President's rule law na Manipur tung issue loy law ngam magna bam may kaw hai public way re pianmak may indaw inbu gong bam may lungkhaw MP Sanajawba re May tarik ru nakhat Sunday khaw popular government side milung khaw kasiam laudat maita kahaw the tuna sakani President's rule rate Manipur dung issued hai loi law ngam magi tiki popular government kasiam dat mai rate man sai kwai tuang kung mai tai thai law inbu ni the tuna sakani BJP MP re political leadership khaw wang tak mak mai nai na ba mai ti hai pian mak mai indaw na state lawmakers re man sai kwai tuang chun mai khaw tan ta law ngam mak khaw re mi tuang kung may hai ariu bam chonge tuna sakani aniu charai tuang ka haw may azu nai tiki state tuang interest re ka ru law na tan ta ni tuange tuna sakani state ka president's rule law ba may hai Manipur's welfare kang swang kaniu ra rana tuang chun may ta priority law ti khawri tuna sanajawbari sakani Infal May tarik ru nakhat Manipur Director General of Police Ri Ukhrul District khaw sang nai Gwangbam launa May tarik chui khawre tarik chui na padai ngan Siroi Festival tat kai ni mai khang law and order situation kan security chamdan milam khaw jawsin law kan the DGP Ri Ukhrul Gwangkan mai khaw Superintendent of Police Jong Office Ukhrul Police Station Litan Police Station khani Manipur Rifle 6 Battalion Headquarters Gwangna Zau Lautang Kane. DGP the high level security meeting district police officials nun ledung na Central Armed Police Forces kani Assam Rifle tong officers da Sirui Festival kaw security in khalaw ni milam kaw kapian kariu kani DGP ri Sirui Festival tat kai ni mai kabam goi tai zautang tat law kani mi tai kadai na cultural programs kani public events tat kai ni mai bam tai zau tat law kani mi kaw tai ground level officers nun tani ariu na on site arrangement lam kaw kapian kani kumna Sirui Festival kum singnei ni chui na pung hai sisoi mi tong mak na tat kai ngam khang kapian kani mi kaw tai DGP ri security agencies goi da chu sak na Sirui Festival tat khang khat khat ta alam chui na tan su khang kadi law kani tuna cham te ri ti thai kane New Delhi May tarik ru nakhat US President Donald Trump resign na tingkum ru inbulat lunai kongkan mai Kashmir issue lam khaw India le Pakistan chu sang mai nai dat khang lat ka phian kan me khaw opposition leader nun ri nu ni mak mai indaw kan the Donald Trump May tarik ru nakhat Sunday khaw Kashmir issue khaw United States ri mediators tuna tingkum ru inbulat lunai kongkan milam khaw resolution nai ngam khang sulauni tuna social media platform X khaw sa indaw kan chongi tikimi da khaw India ri Kashmir issue khaw third party involved sumaita ka haw magna gwangkan chongi kalam thu Kashmir issue hai India tong territory lung khaw chong issue de tu mai sang ri ye Congress General Secretary Jairam Ramesh Ray, BJP government ta nutni mak mai indaw na India ri Simla agreement ta kalaw bamla na cho kumna third party mediation kang kai khamla law bamla na cho tuna than kani Congress leader Manish Tiwari rini Simla agreement India le Pakistan ka khaw 1972 khaw sign sukan me khaw tai kandi kanai re third party intervene ti suma khangding law kan chonge tuna sakani India le Pakistan ka khaw ceasefire nai kang US President Donald Trump re announce sukan me khaw Congress leader Sachin Pilot re mi hai India tong history khaw railiang mai Kashmir issue ti hai internationalized ti su khang karam bamla na cho tuna BJP government khaw than kane
Guwahati May tarik root nakat. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma rui May tarik root nakat Sunday ka former Prime Minister Indira Gandhi rui management sway ka rui situation to control sungam magna 1971 ka Bangladesh ay bakpat kan jongi to na sakani. Himanta Biswa Sarma rui social media platform X kau mi tuang kan kau tuang political leadership rui in Swantina Bangladesh ay patkan tuangi tu na hikani mi tay Congress leader nun rui US President Donald Trump statement Saturday nung tipatkan may nimak may indaw na Prime Minister Narendra Modi ta pianmak may azu indaw kan may kau daw dat kan tuangi Saturday nung ceasefire nai khangla ding nai kan may kau tay India le Pakistan ka kau military action hai kan di in kau thang khani dui khauri ri sudat ma khang nu na mai nai lau kan chwangi mi khautai opposition leaders azu re PM Modi ton leadership le Indira Gandhi ton leadership bang khau 1971 Indo Pakistan war khauri ngam kan meita sagida kan chwangi tiki Himanta Biswa Sarma ritu Bangladesh ka siam kan meitai mi kan khotong Congress leader tong swai meye tuna sakane guest jam Asai May tarik root na kanay kum singnay na treat na pong khaw tarik paday kri tarik ta chat April kum singnay na treat na pong long khaw case booking sulaw may serial number ching suit na ta chat pai ta chat na root na katum kare serial number ching suit na sa queue pai nay na ta chat ngan kang insan pani Tamenglong ting nai luan maliang bu tarik root na kanay kum singnay na treat na pongo law tuan ting rai na ye kalan ting zin muang na ye sing bang ting riu puni maliang bu tarik root na katum kum singnay na treat na pongo law tuan kalan ting rai na ye ting sin muak na ye sing bang ting rai na ye mai ku kwai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan mak nga thon ku we asai khang tu cham hai khori ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the